ublay kabaikum kajingpi ublay ka kham start ban ya kajing start kibri kata kabaikum kajing trot ublay ka kham han ban ya kajing start kibri tangga jingyoi tangga kakitin kham ban rekam omutoy nakakadaw kiru start yung kakam kakren hamjang balik kakitin ni ikon kristal lelekat na bilanpok kasiti siya jokot kalong agar kan regong kajingit klan kikam kalong kabaya kajingit klan kikam kalong kabaya kajingong nakakitin parengan good kang kunde. Vision is the end result, goal and step that will take us to the vision. Kajingi itu pau kabadai kabakut katong pat kalong gung kimau perdon kiban penroy yang syarata kajingi yo pau kabut kajing mudut bat pentrikam hakikat kajingi kabak dikna kabak pensomahayu mulai kamdei kajing itu pau benrai kadai kajing tu jopi ban kuai urus start long lagut. Vision without action is a mere dream. Action without a vision just passes the time. Vision with action only can change the world. Kajing itu pau kabakran pentrikam kadai tang kajing syntiew. Kajing trikam kabaklan kajing itu pau kadai tang kajing peleno ai ya kapo kajing itu pau lambat kajing pentrikam ya ka kala pendulang ya kapo parang ya lawan ikon kristal giton ya kajing tibla ajing syaka phang kabut ga ba ban kren ya ni kadai chang condition kadai ban change no ha kadai jabe kadai kapo jong kamati om menta nation tagamodan kadai post modernism belum ahad ila yai kam sarma kali kamodan pat kala ha berkat pun kibri nama balai di hangkum ne ha kitin machi te cuma ne mamat kam solo mamat kata kadai gajinge ka operation sabawan Putra Yesus, ipon ibalangkot,
Hene nakabanta Jamaica si hajar senam kalau kongsi klub.